Ko je Srbin iz srpskoga roda i od srpske krvi i kolena, a ne došao u boj na Kosovo, od ruke mu ništa ne rodilo. Rujno vino, ni pšenica bela, ne imao poljskog beričeta, ni u domu od srca poroda. Rđom kapo dok mu je kolena. Šta znači biti Srbin? Naizgled lako pitanje, ali za neke ljude predstavlja veliki problem. Najčešće zato što na njega ne znaju da odgovore, mada postoje oni koji na njega i ne žele da odgovore, jer za njih to ne znači ništa. A šta za vas znači biti Srbin? Napišite u komentarima. Za mene to znači sljedeće. Pre svega biti hrišćanin. Realno ne možeš sebe nazvati Srbinom ako ne pripadaš Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nakon toga moraš biti moralan i odgovoran, što je naravno usko povezano sa samom crkvom. Moraš biti edukovan svojom istorijom, jer kako možeš sebe zvati Srbinom ako ne znaš ko je bio car Dušan, knez Lazar, vojvoda Mišić, general Mihajlović i mnogi drugi. Moraš poštovati druge, ali jednako tako čuvati svoje i boriti se za istinu bez obzira sviđala se ona kome ili ne. Ona nema alternativu. Reklo bi se lako ispuniti sve ove zahteve, ipak smo mi narod Svetog Save, ali iskušenje modernog sveta često nas odvedu u pravcu suprotnom našem učenju. Pod utjecajem takozvane evropske kulture, današnji Srbi često beže od svojih korena i tako gube svoj identitet, to jest ono što ih čini Srbima. A zašto smo to dozvolili? Zbog čega bežimo od staze svojih očeva i djedova i odlazimo u ruke onih koji nisu samo neprijatelji Srba, već i cijelog čovečanstva? Na to pitanje nije teško dati odgovor. Okupacija je razvijena na nivou savršenstva, tako da retki mogu biti svesni da su okupirani, a to znači prihvatanje tuđeg sistema vrednosti, čiji je glavni zadatak uništavanje čoveka, a samim tim i srpskog identiteta. Time smo danas dobili širom naše zemlje gomile ljudi, čiji je glavni zadatak postao gašenje nacionalnog identiteta. Naša je sreća što je broj njihovih sledbenika sve manji, ali borba srpskih nacionalista ne sme da stane, jer će neprijatelji nastaviti svoju borbu. Ali ova borba, iako bila teška sa jedne strane, ipak i sa druge strane isto tako i vrlo časna. Pa svima nama koji u njoj učestvujemo, ne bude nikada teško, jer je cilj mnogo veći od svih nas. Srpski kod star je više od jednog milenijuma. Kroz istoriju nosili su ga mnogi ljudi, velikani koji su gradili ovu zemlju za sve nas. Iako je postojanje srpskog koda počelo ranije, njegov temelj postavili su Nemanjići. Od županije stvorili su carstvo, a osnivanjem Srpske pravoslavne crkve udarili su pečat na srpski identitet. Kako bi sačuvali svoj nacionalni kod, odnosno svoj identitet, neophodno je da budemo zainteresovani za svoje poreklo, da o njemu što više znamo i da čuvamo sećanje na svoje pretke, a da onda samim tim budemo Nek nemamo ništa do jedno zrno soli, ali nek sve bude njime osoljeno. I kad nam sve odnesu vode i vatre, to jedno zrno, neka nam bude sve. Amin. Amin. Priča o bitci na Kosovu polju te 1389. godine na Vidovdan sačuvala je srpski narod kroz stotine godina turske okupacije. Kneževa kletva za izdajnike urezana je u srpski kod i već više od 600 godina progoni izdajnike roda svog. Sve to dalo je nadahnuće voždu u srpskom Karađorđu da ustane protiv turskog zuluma posle toliko godina, kao i Obrenoviću kasnije da uradi isto. Srpsko stradanje dolazi do svog vrhunca tokom 20. veka. Nakon Prvog svjetskog rata, srpski narod dolazi u iskušenje zvano Jugoslavija, koje će ga pratiti do danas. Pošto Ustaše u Drugom svjetskom ratu nisu uspjeli da izbrišu srpski kod, počinivši genocid, gde su pobili preko 500 000 ljudi, najviše Srba, nad srpskim narodom nadvilo se još jedno iskušenje
u vidu Brozovac. Da ću braniti suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine. Tu su naravno i 90. godine, gdje je srpski narod bio jedinstven pri stvaranju prekodrinske države Republike Srpske, pod pritiskom neprijatelja u najgorim okolnostima uspio da sačuva svoje ognjište. Mada, nažalost, sve to nije moglo da prođe bez stradanja kojeg je u to vrijeme bilo u velikoj meri. Jer kako ne pomenuti veliko stradanje Srba u Podrinju, u zločinačkoj akciji Oluja i naravno našem Kosmetu, pa na kraju na nivou cele Srbije tokom agresorskog NATO bombardovanja. Kroz vekove postojanja srpskog naroda proliveno je mnogo krvi da bismo mi danas sve to tek tako lako odbacili. Srpski kod je nešto posebno, nešto što je velika privilegija za svakog ko ga nosi. Došlo je naše vreme, moje i tvoje. Sad je na nas red da branimo ono što je vekovima sticano. Nemoj biti lenj, ustani i glasno reci ko si, ko ti je bio đed. Bori se za svoj identitet, za ono što te čini čovekom i trudi se da sačuvaš taj dar od Boga ti dat, srpski kod koji je osnov postojanja svakog od nas.